belajar bahasa ke di Netherlands yaki orang leka jongka akan ikut FIFA World Cup mentau jam arjar arpon riu ta tung ni pek no ida ki roy leka jongka Netherlands kibara syakan tup akan squad jongka bensio menikmat akan ikut FIFA World Cup mentau jam tung isnan suana gol kipar Ubi Verbruggen na klub Brighton, wat Vlekken na klub Leverkusen, wat Arrof na klub Sunderland. Pat ki defender pat Virgil van Dijk na klub Liverpool, wat JP Van Hecke na klub Brighton, wat Ake na klub Manchester City, wat M Van de Ven na klub Tottenham, wat Dido Fries na klub Inter Milan. Buat UJ Hato na klub Chelsea, buat UJ Timber na klub Arsenal. Pat ki midfielder jongka pat UFD jong na klub Barcelona, buat UT Rangers na klub Manchester City, buat UJ keluar na klub Barnawat, buat UQ Timber na klub Marseille, buat UT Komenars na klub Juventus, buat UR Gravenberch na klub Liverpool, baru M Derun na klub Atalanta, baru Jitil na klub PSV, baru M Wifer na klub Brighton. At kirong na atakar jongkapan Jakpo na klub Liverpool, Malen na klub Roma, baru Broby na klub Sunderland, berulang na klub Galatasaray, M Depay na klub Corinthians, baru W Weghorst na klub Ajax, baru C Somerville na klub West Ham. Kini gede kita ki Rangka jongker di Netherlands berdasarkan top akan FIFA World Cup squad bis kesongka. Sebenarnya comment section jongti atau ke Netherlands kalau ada yang benerak jika FIFA World Cup mentau sebenarnya. Lebih kena bersama football di channel. Pertanyaan dulu, ban icon pada page sedang double subscribe. Publish buat